Mwanchile tuwapa na permanente kumo. Mwanchile tukuanesha ufiyamo. Mwanchile mbata yurubusi. Abaishiaga. Ekalewa jita ruto nje na mukambe ni omontoreta taruto kusita liyo. Omontoreta tatukua tiriyosta inche. Bona leo matuwekera rundi tuoke. Abaishiaga mbatirete. Bakongoze n'umuntu wanga n'uyaro. Rusimacho n'uro rusimacho wendero. Onyaba manyi dayo manyiri wa itari busera. Onyaba no mwana wo manyiri wa yurenda itari okano. Komurancha wa Baminto. Tuanore besohora. Eri ndiye konoka. Kemi ndimayitagire. Abanyarwari ndokora kitinumba kindi cyagushimwa nakonawe ndokotebana nakonawe ndale ndaturasa umwana mu ndubatiyani ndale ndaturasa umutiyani ono karimo kuyiwa inayeletaga chumba abantu timbwati wende imbwata mwanoka emangatu akone tinge no ibeno ekere tuche tinyanturogo omwesumuno nalenge kasonga batebane genteki nonna yechagete ekinege ndukia nabaka tondi tindiko kora amma kenge naitoshi yakwamire ntira abantu to bata shingi byamoja muri chama ngende maro abana bitabange mbakinasi waki abakena bose bakwani n'ubugere mwana wani abakena bakwani nati abakena bakwani nati ntire n'umwana mu ndabona bamutoboroje Emana mungkin melakukan perbuatan apa Tuwa nenda makosa hari tuwa pada tentu punya korak kami. Enggak kultur mana menggiring tuwa buatan apa tuwa amma kosa tuwa pada tentu pada ini. Emana minta teriga. Nangaran biar dia kurkura peci monda. Tuwa buatan apa tuwa nanti pada ini. Lagi mau tuwa biar tuwa pada Untuk mengenai itu orang itu mau pesan ambil. Orang kan mau orang ambil. Lanjut itu yang pamaskan yang bersih. Lanjut itu yang pamaskan yang menerwai. Lanjut. Jadi Ntegerere, mababa mushiwa itu Ntegerere. Apa menawai itu teramanya kerana semua korotoko mereka kurangce. Na abana baite ini mutai gorete wana toko mtaturama mlekini ntoko ngaka ndio tuanze shwari muanele muhapo